tahono gededa fenalo walangi mangande ita. Ya falu kami baiba dede zo aya yaita Yesu Keriso. Bafa o masih lo walangi ama. Bafa abosa gehe hani amuni yadu. Malke ande minggu felezaran bawasi 2024 basi tobali berehu huo keda tehale ia murai bazura mareko faza siwa ngawazi siwa ngawazi dua irugi zisiwa imane taromalilo walangi ba enebongi ai fada ba i ohe awenya Yesu betero ba Yakobo ba Yohane i ohe misa ira bahili salawa bazihaya ira mane ba tobali ia fenara banukania batobali humaga afusi sibai. Tenga simaneba afusi nuha baza mabaga bagulidana. Ba uruma kera gelia ba moze fahuhuo ira ke Yesu. Bahumede betero imane ke Yesu. He samahae bada ezi sekhi nahada badama fazekhi nose telu. Sambua ke basambua ke moze basambua kegelia. Le sai ila bata hege ni wa enia. Noa saa oito bali dedera. Basomo risala buo. Silume ya ira. Bazihede moroi balabu ande imane. Onogu omasi eda mi fondondongo linia. Bamela fakhele ira. Bai ozumai gele sai oroma keraniha. Ha Yesu manuna bera. Bamela tu hili-hili. Ba iwa khera. Baila ombakha gofu hakhe. Ni ilara. Hada nia nano mauso noniha. Moroi bangazimate. Irugi da mangandoita. He amalu walangima sisoyawa bazorugo. Ma ande sawagelu ba ibaba masime khema ama. Tehege khema babombaso daroma lima. Ba ya o masinda agama angerenusi ya. Ma ande khema soya lefa abulema ba lefa atuama. Ya gota luama be khema ba abule. Ba ufahandra aga iregetola ma ila aboto badedema hada yazito bali esi daroma lima ande. Hede khema tua Yesu dama fondondongo lima yadu. Ama ina ni omasia bakhezo aya yaita Yesu Keriso. Tasuno lo balangi baba ibaba omasinia kheda bangaloni amuni ande. Ba tera-tera ene aboto badededa fefu. Wa migu kheda ma ande. Ya ia da migu toinia estomihi. Angel wahania. Ya ia da ena hasaron ra ugekhegu. Nahiagu, sawategu, sile mamale male. Ama ina ni omasi tefaudu badaroma lilo walangi andene. Bazura mareko. Basura ande ya ia da ni sura mareko samesa ia. Haniha mareko ande. Ba mareko andene ya ia da si fefena si baike si fau ke baulo. Babe amai manurege turia semusudede. Tola ta ila ia da dania. Natabaso ia moroi bazura halewa zinenge. Faza feledelu. Ngahua zi feledelu. Baba daroma lilo walangi ba faza siwa ande bazino ubaso kheda. Ya ia da ifaduna-duna si baike. Melo da Yesu Keriso. Me i anerei. Banua Galilea, Nazareta, Yerusalema, bava nuriaga turia somuso dede ande, awa gaine bava malua fefu ngapale zahuli-huli dede, ba mohale-halewa gaine geheha ni amuni bava maduhu baniha Keriso fefu, wa Yesu Keriso ande bano onolo walangi. Andre ube ezito balitei badaroma lilo walangi andre ama ina. Ya ia da tema. Atau sebaik zile faduhu tede
ba ato si bai ke zile mane Yesu Keriso wa ya ande no sangorifi ba sange fefuniha. Ato si bai ke zo dena wa Yesu Keriso ande wa tenga si otarai lo walangi ia. Berenala fagi murai balatar belakang Yesu Keriso ande fa ato harenia to baguli danu ande ia dae amania ba inania no murai derajat keluarga sederhana. Maka molo bani dunera mani angere gera hawa ato ya ira niha luono wa faduhu dedera so zangi ande tetapi masih orizo rugo ia. Maya ia andene ono razo ifuli ifatohu lalahalewe ande bawe amei mangefae banuania bangawale hada ia khera. Ande badae ama ina. Imane khedatuho badaroma lilo walangi ande. Yesu ono lo walangi fondondongo khenia. Yesu ono lo walangi fondondongo khenia. Sinduhunduhu sibaike wa Yesu Keriso ande bano ono lo walangi ia. Bangawasi dua i ombakha sibaike kheda imane ba enebongi ai fada ba i ohe abunya Yesu wetero ba Yakobo ba Yohane i ohe ira misa bahili salawa bazi haya ira mane bato bali ia fenara. Banukhania bato bali humaga afusi sibai tenga simanewa afusi nuka baza mabage bagulidana. Ama ina ni omasi ba khezo aya yaita Yesu Keriso. Te fola khemi lo walangi ande Yesu Keriso ono lo walangi ande tane fena dani faheunia sida telu. Bada ene ya ia da ene wa i ombakha sibaike wa Yesu Keriso ande si fau khera wa te faduhu ia moroi bala kheminia ande mela ila ia mege. No simane asese bazinola ila biasa mane. Tetapi meno humaga lo walangi ande ihagaini ia iregete fola khemi ia no fai husa ene baduduma herera bawangi ila Yesu Keriso ande. Hade ia da ama ina lahemi ande haga ande sinomei Roma ke Yesu Keriso da adalah menunjukkan suatu kemuliaan bagi Yesus Kristus. Tifola kemi ia bagota luara. Babada egene. Fahuhuo khenia ande moze bagilia. Hada ia zito balidane ni fadune bawahuhosa ade. Ia da ene wa Yesu Keriso ande no ya ia dan ia zo genapi fefu ngavale hukum Taurat andene meno ifakoi megene me bagete moze ande lobalangi ifakoi bandano Israeli irege gedania tola ifalua ia alua bagine tenia ia ke Yesu Keriso. Lezilo itere balala ni fakhoi ande bahukum Taurat ande ma bagoroisa ande. Lezilo itere ononiha ande Yesu Keriso wa makao bawa orinia. Te fola khemi ia berme i asiwai dan ya fefu ngawale lalahalewe ande. Irege faluka wa omuso dede dozi banua dania sinoso. Sino mane fa omuso dede ande ya ia bangefa sio tera Yesu Keriso. Fa amuhaga Yesu Keriso bagengi letara. I ombaka siba iterap ke imane tenga simanewa afusinuha baza mabage bagulitana. Sino amai dola nuha. Na no muhaugo muehau ba asehi. La toto rai la heta bazita une
Bales si manena sa maido zikala wa amuhaga bawa atakile Yesu Keriso bawa nge ilara. Bada ama inani omasi ba khuzuk ayah. Lakhmi ande baduhu no hau sibai. Wasito hare ande siduhu solohe haga. Wasito hare ande sangi fa dan yang banwania banga wale bawa o gemi i oroma ia haganya ande i hagani fefu ngawale zo gemi ande baniha maafif. Ande ama inani omasi ba khazu aya yaita Yesu. Bada Roma lilo balangi ande gaine te faduhu Yesu Keriso andene te ngahaba ngabua maba ngabua sidua ande irugi zisiwa tetapi tola ta ela ia gaine ifaduhu ia bazura Yohane ngabazisara irugi zifele ufa te faduhu Yesu Keriso bada ama inani omasi ba khazo aya yaita Yesu Keriso. Hewa ai ato sibai kezile faduhu de ke Yesu Keriso. Tetapi ya ita niha Keriso samati bai terpengaruh ita bangawale bavun va oya zonde nisi dededa ena egaine le hadai faduhu dededa. Hadia ine ena duhu arro ita bava mati bava ngolemba ya ia bava aurida. Fa ato harenia ama ina siagete fa aramege ya fa tua letumbu ia banote fa ele da eno ya te fa ele ia bava ato harenia andene waya ia ande dania no sinduhunduhu gaine zangi fa ni ifa ele ia Yesaya fa ato harenia ande dania basol lizi au andene ifaduhu azuine wa Yesu Keriso andene adalah no sinduhunduhu sioterai lobalangi ya. Ifaduhu ya Yohane ha iwa Yohane ya. Imane me ibayaigo idana niha hawa ato imane baya odo ba ubayaigo ami idana ba eheha lobalangi andene bada edania situhare ande Yesu Keriso ono niha ande ba ehehani amuni bada edania ibayaigo ami. Ama inani omasi ba khazo aya yaita Yesu Keriso. Hende sona sabatola aruru dededa watamane Yesu Keriso ande banotenga sioterai lowalangi ia. Dari mujizat bazino ifalua tola nasabada ene tefaduhu. Wafa abele sioterai lowalangi andene no i amwala gehenia. I orefi zinomate. Ife falso zui. Ifa dehe zino olambe. Sino silhere banotola i ila haga. Ba oya ngabale veke zino ifa lua lowalangi bawa madehe. Sino kesurupan, sino ihabu ia fa gemi-gemi. I efa lowalangi dao, i fofano gafeke ande, i be bambavi, i foloi, i orifi nononiha. Dari tindakan-tindakan nia, babe asonia to baguli dano ande, tola taila, tola gene terasoi, waya iande no sinduhunduhu so lohe fangorefi baniha, maka hende so ia letak, ya. Wale Yesu Keriso ando tamane tenga solohe fa auri baba urita. Balala derawania bangawale hada ia he babu amuata he bangawale ni faluania sambua le sinegu tanefena lobalani. Lu ifazuki hore bayroda le zitola le hada ia tola ifalua. Ena secara logika ta angerai getededa. Solohe fangorifi andene adalah ya ande zi benar-benar sanuturu lala ena ele aiku ita baba atekiko. Soda ke Yesu Keriso. No ibe duma-duma kheda.
Bawa nenda fa auri sile itu ande. Dua, imane kedatuho Yesu ono lowalangi fondondongo khenia. Dua, faduhu la kheminia. Faduhu la kheminia. Ibane bangabua zi fitu irugizi siwa basomo risala buo silume ya ira basozi hede moroi balabu ando imane onogu omasi ada mi fondondongo khenia. Bamela fakhlo ira bai azumaiga lesai oroma kheraniha ha Yesu manena bera. Bamela tuhihili ba iwa khera baila ombakha gofu ha kheni ilara hadania nanomauso nononiha moroi bangai zimate. Ama ina ni amuni ni omasia ba khezo aya yaita Yesu Keriso. Ya. Ena tafaduhu la khemi Yesu Keriso ande bawa aurita. Hada ia da ene. Ya. So kheda bane mae waya ia ande no si otarezorugo si maito bagulidana bawangi fa ya ita bawolohe kheda fa auri. Baya ia ande no sinduhunduhu ia no so bakhabadededa. Tafola khemi ia tafo sumangi ia hada ia da ene ta respon fefu ngawale hada ia ni ila ilada sisehi ni ila ilada sahuli-huli dede ande bazino ivalua bazino tatemae maka badae adalah nano tafo sumangi ia no tafola khemi ia tatemae ia faduhu dededa wasinduhunduhu haya ia andene lala babana da fa'auri bakheda maka badae adalah tamane duhu-duhu sae no tatemae la kheminya ande bawa berita. Atau sebaik keniha zinoma maduhu etede iwaya odo niha Keriso. Atau niha zinoma ngumae waya ia ande enoni lobalangi baya ia no ifaduhu Yesu Keriso bawa aurenia. Tetapi realita dalam kehidupan sona sana lobalangi bairo Yesu Keriso. Sona sani faduhu sitede bairo Yesu Keriso. Imane solo ke Yesu Keriso nda odo ba oya ngawalem buah-buah silehadoi ifaha Yesu ena utafalua ia banota ukhege gamata da irege tafalua ia da ene fefu ngawale amwata silesehi ande sile omasi lobalangi bawa aurida tafalua. Ama ina ni omasi ba kezo aya yaita Yesu Keriso. Nano tafaduhu la kemi Yesu Keriso. Tafaduhu Yesu Keriso ande bawa aurida maka hinde soto lato ila ia wasinduhu da ene ama ina ia da ene moroi bambua buada si eroma bambua bamati ande bazinota ukhege. Hewisa ita baba ni ma famaha si utara Yesu Keriso. Hewisa ya baba fofanei ia baba aurida. Irege gane si duhu la khemi Yesu Keriso ande haga ande si sokhenia duhu gane oroma ia bazikalada umaga ita la khemi ande khenia sumange ande duhu gane tabe sumange lowalangi irege gane obawade de lowalangi baba maigi ya ita banga vale hada ya kheda ba tefola khemi ia bakheda. Ama ina ni omasia ba khezo aya ya ita Yesu Keriso badaroma le lowalangi ande. Paduhu dedegu waya ita maafefu tenga ha baginete ande nota temae tetapi silema male teroma le lowalangi ande asete terongo basi duhunya ya ita nota ila no aboto badededa maka badai fuli ifasugi badededa enele aitu he wisa wa aboto badededa babangi ila Yesu Keriso ande ena egaine lema male da ene ni dena bava urida faluha ita wa musodede bere mefaduhu dededa Yesu Keriso ande ono lobalangi ia mutolo ita lobalangi badaroma le lobalangi andene ba mangande ita.
Manda sawagele bai bawa masih khema ama. Bada Roma 5 ande bazino ya aga. Bahiza soaya aboto badedema vaya uga ande. Sindu hundu Yesu Keriso sino meito bagulidane bavangi ya aga. Bama ande kheme soaya. Ena gaine tola mafaduhu rauge bawau rima. Lemendra mane mafofa aure hada yazito bali famaha bazino fahra aga. Irege gaine tenene va mati badedema. Irege le ai hunda aga baba elungu. Irege hasen hundu ya ugani olo walangi gema baba urima ande. Hiza soaya yai da Roma 5 ande. Dama towe badangau. Fefunga walezo ambetan ra aga. Bafaduhu dedema. Hau anda safenu fa abele zamu mahaya aga. Irege tola nasate tola aboto badedema hada ya nesi da Roma 5 ande. Bade Yesu Keriso mangadan da aga. Baba dege hehani amuni Yaduhu Yahohu